Znači, kako si krenula s tom pričom sa influencerskim životom, znači snimanje sama sebe, predstavljanju knjiga, doticaju sa tom generacijom Z? Pa ja zapravo nikad nisam ni shvatila da sam ja neki influencer jer se tako ne doživljavam. Niti sad imam neki toliko veliki broj pratitelja da se mogu smatrati takvom, niti snimam profesionalno. Ja samo volim reći ljudima šta sam pročitala i volim čuti od ljudi što su oni pročitali. A to mi je došlo još u 8. razredu osnovne škole kad sam i otvorila svoj blog. Prvo samo na Facebooku u obliku grupe koja je danas tako koncipirana da i članovi, ali i ja možemo objavljivati naše recenzije knjiga, pitati za preporuke knjiga i slično. A tek sam kasnije otvorila Instagram profil. Jesi zadovoljna za sada, evo? Pa jesam. Drago mi je što to nije zajednica ljudi koja onako brzo eksplodira, koja je u trendingu, nego je to stvarno, tu zajednicu, moj blog prate ljudi koji stvarno vole čitati ili koji se žele sami sebe potaknuti na čitanje. Jel Oprah Winfrey unutra nije? Pa još ne. Evo se susretneš kad sa negativnim komentarima? I baš sam na to sam se htjela nadovezati, baš zato što to ljudi prate iz svojih vlastitih interesa i nema negativnih komentara. I baš mi je drago što se zadržala takva forma.